يرزا أس الخميس 23 فوران 2017 وغالي من داخل ماس نور الدين بدوين غارت غيوان تنتيزي وزو عند ديزور سين سرابس تاوني تندا ينا يعقل النتغيوان يعقل الدولة أكن السفسين غفي مزدغ دي المعاملات يدسن أكن يسنين ذي غني إلا قال سنقسن ذوك سخدم أن الكاغو آلا ذكوين إلى قن واحد يجيب عليه يجيب الكرافطه تاعو كيجيبو وكي يدخل الكيشيه ويدخل الاداره تاعو يدير الكرافطه. هذا هو احنا حابين هاد الاداره الحديثه الحلوه الشابه اللي كيشوفها المواطن يرتاح لها. وباش يرتاح المواطن يرتاح في بعض الحالات avec de petits détails comme ça mais qui font plaisir aux citoyens. Qui font plaisir aux citoyens. Et nous n'avons personne. Nous travaillons pour le citoyen. Notre défi, c'est que le citoyen algérien soit fier de son administration. Nous voulons que le citoyen algérien qui يدخل الإدارة تاعو ما يدخلهاش كيما كان يدخلها في السابق. هو قلبه مخبوط وكريسبي وكذا. On voudrait que quand le citoyen vient voir un responsable au niveau de sa commune, au niveau de sa wilaya, au niveau de sa daïra, يجيب بفرح وسرور. Il faudrait qu'on s'entraide tous. لازم كل واحد يبذل منا شوية جهد. واحد شويه احنا كنا نهضروا على الكرافات ان بوتي ديتاي هذا سي ريان دو تو سي اون لو مي je suis sûr que le citoyen qui vient pour rendre visite, il sera fier. Bien notre administration. Donc je les félicite, je vous ai pas fait. أغلي ندخل هذه يكمل تيرزا ينصغى الولاية تيزي وزو تيرزا غادي مخون يمخالفن عندها إلا إصنفارن إذ تبع تغليف تينس بالقسم محمد السعيد سكتيزي وزو.